Ebusia aha egusua ye emergency Ghana TV eso memo bibia akwaba. Enne ye story ye nsaka ne ye mame e de nasem abedan MFK e wo Lawson TV eso. Na nasem ne se na kwala one ne etifie ayera. Enti no pese ye boa no na ohwehwe ne ba ne etira kwan oyibe bisa se eba ne sen e na kwa ne etimi efifie sa enti ye chese ye be kone akwa kohwe video no e de aba se maame ne eye akola ne bibi ana se obi e na abefa akola ne efifie di aye nim enti be kone akwa kohwe video no e de aba subscribe na like na for comment nso eba comment section ne ase na share nso e de ma afofo ne ye kone kohwe video no Yaba. Mama Pacho saying. Pacho yo me do. Mama e fro saying. E fro me Juma Isaka. Mama no pay dey na do nam. Ne nam ne boko so nya boko sa. Me fra shama. Me ware e mire bitwum. Ma ware 10 years ma wo. Me didi mo na me so. Ma wi ma me free we. Maybe me kwani mo ambenye obi. Ampara me benya okunu ware ya. E wa shama ho eno so mini to sa wamba e jahana mi so ende nyame ambo me samba wonto wa me ho ente ha wonto na mi so se de me ware bio enda makofa me braba te menche e da kwa ne ba ne 3 years na mi da kwa na kwa de kete mi true no mi ko be bia me ne na eko enta kwa na da na madam fo enten friend madam fo my friend was oh sister me neto me to ande o market ashama enti si free 3 o'clock enti about 6:30 na mo na ko ni school o wa no pade na akọ so o wi a ni upon 8 o'clock 9 o'clock na onye no ko nso akọ ni school first time e makọ ya me ni me ba wo fi free market ya wada say ya na kofi na so on si de be baby school to on si de man keteke na me hu ni ebeto ogusu si de man no so mama oni me no beto me si de bi o no so na de obeto underwear any pants any man kan si o mate wo de ye no so mama ena me gusu ye aduane me ye aduane na makuma na me so ya makuma no so mama wanu me duro de me se ayo da de me se me ni mu o na se na dai eno de ntoma go besen wo maame ena me da ente da fa me ente me da kakra na onya ne banya me so mama me wie no sense me wie so yo mate eduane me ya me ntimi ye no be fa to so na yendi oba eduane onya me so mama o chiduane maame me ni to ye bonkom na me so no ko dware no be sanla na me so me ko dware be sanla ono san so ne maame e ko dware me dware ba ya me hu me ban no dem me so oh me friend of abuse o ha join do kakra wo fro obey me so da bi o se sia na me ne tira yi o no sense o me ko dware ye me hunu no so o ha join do no me so yo ene me pie kakra me hunu na me san pa dem enti me charge me phone o tu phone no me say phone so de o kwan ene me ji obi phone ya fra o fa ene me saba dem enti me ba dem na me so na ma me iska mfa koto ade a enti me di me 1000 to buy mu anu na me di dwa watam phone atam 1000 no na me sa ede ba kwara bon se ma kwode ye ene me mitinye ede mo ha ma boys no boa me ye tinya ye hunu me tia hwehwe me be ya up to near me kase up to there me say me banu be hunu Amani o ira da ben mama me nim de to ko de rice Debbie afi we ye mu ana say last year 2 years afi mu no ira ye ofifie month ben ye ma first time ye ma kwan first time kwan ye bebue ya wo branda no ne ya hoda no ofifie wo so wa ware mpre no ni nyina de na nam so ware ni guye ayawo adentia na ukọ aware na sa wo ama ye jao sabio ememe ebinumu a
sa wan wo a wonni fa so mesra me ko me pato mo fancha me ebinumu so wo ware sa wan wo a wonni nipa unsu no fa so na se ma modi akra de wo ye kremoni nka be mai obetimi aware bia kan ho bia na nyame be ya adom de obeba de awo beba o anhehye ne sa nti awo nti wose majao aja me so me danya me se we ja me oja me so me dana ase mienu ni nyina first one me na meja na satan me ya buy want no me ya buy want me so sama wo so anya hwe sama wo so anya hwe nti first one the one we jai no because na ode awo ne tata o okay me so me ho offensive kia na ke me obi awa wo ofe wanya mfezen manya 55 about a very beautiful woman me ba ntina ma da ne sa aka me picture ba ya o ba ntina wa ye den asa wadwendwen ho a gare kani pada sa ka me gare ayo biba ne dia bre me bo bibia cho oya madon no mbo mi ne me bu me ba kuna me perasa bututu kuna me perasa se frima que te va tu oklo 1 o'clock kwa ababa 5 na ese demu se 3 o'clock kama ayo biba ede na wo fo kan amojo ba makuma sister chwa kwenwa ne brewe ni mame makuma chwa kwenwa ne brewe ni mayisi mu mehwe ma no mame makuma de na ne mame ne papa kan ne mame mu no de baka so mu kasa de enso enye bebre sa mo fa akra ne picture ento so your friend is saying your friend is Zara ma kafra wakoma kafra mema unso jenso je kanjen eda tusuma no yes je kanjen na numso ma numso mo fa Zara nto so ma me ma numso abusia Zara ene da so no o say your friend is Zara enti moma ye nyina ye nhwe na ye moa se ebia ma me sama ba ko nka ho kafra emo ya kafra ma kafra ona da so no me pa mo cho obe makua akora ne da ne cheno ahu me mopo me pa ko no cho me sada me say ma no ye me masam ana me ba ye me kan funo so me ne da 5 o'clock 3 o'clock 3:30 they are condemned dada sister mo ya bonte wante se bia woni be ma bi di agoboni bia wante bibia sa we area wo ko school ben okwa government school e wa infa e wa ashama e government school ben ya school ni din de sen ashama government school ojina sen no class 6 wanya mfie sen 16 years na ma 16 years class 6 de wa ka chiro yeah the first me de no call no na desua no de wo phone so on da ho enti say ya na o ba no na ne madam say de be ko form 2 anka wo ho dia no de na ko form 2 onto mo ko test bi no ba first o mo san bi no sa ba first ento ba first emu ya o ma wonim diama mu ya de o kan sem bi atoma koma so se sen keye mia me ba enka me hwehwe no minim se nko obeba na we di obi ba se unu obi bate na akra na ye bone kra wo tenetene na tea na kakra no eye wo banka nso e bia nka ye oba kra nka betwa nani so o but ye obi ba nti no bete eye wo banka onye ne sa but akra de se tenetene no spare the rod and spoil the child. So what you say? Proverbs grandpa kan waka abusia mama ye moa ne hwehwe akra no mfa ne mama picture no and na so mon grade ene police extract no we danchen any die mo amonya ne sa amaye na chese amaria any bo picture no so kra na na re won e ba Zara
mini se baabi a wo hye bia wo te yenka se bibia to wo baabi na no amaria ba mi bisa ne se na bi nso na obi aye ne boni bi nso so bia no boni dia ofa ne pie na mi sie ma de na mi koy kurom na nchi mi ntum amaria na mi di nechi no odem o he kurom wunam da amaria my sister dem wunam why ewiase wo ba na se wa anwo a enkyere se wo su ni mfaso mami kan kyerɛ wo obi a wo baduasa eje abayen obi nso a wo emofra poli edunum omunyina afri ne nsa wunya ntibi da maria matibi pe untibi da last me tibi wa apo misu ma me no obi a wo bebre wo so wa wo nine ene bibi so misu yesu mi se misu yesu besu se de bi unya ti asem bia da wo su mi se ubesu enti amaria ma mimie phone lines no bia na obi ani atwa Zara so picture ne de na so say ya picture wo twa ya cha na say enche because say de be ya obi hia na obi hu say akra ni nie o social media internet no o so bi me phone no da ne sem tumi nkyere da bi wonte say wo social media wunya hu ne say wo ba bia eno o ka kire me say wunua bi say wa hu say ogina TikTok esa amari ya menkata bibia so ba ira ne yere no kan no kwe wo ba bia afana maka menkata so facha me wo say wa hu say yes ogina social media esa o no o try into me phone so no o try no pakon frame me sa me hu say o ba o sa e we so me say maka bro maka me pese me ka bebiri ado obe ya kase me ne aka de enti ya mo friend no mame no mo ne nka lesa wo akra no se oya ade a se de enipa be kan ye oba nkanti no wontia no sister o me nche me bonu ba ku pe ukofa no 3 years no 3 years ba ku pe na me na watena wo nchen a ba bedu 16 years ba ku pe oya de na me ye aduane me kodem ba na oyi enam a me dia yan oyi nkwan mu nam na me so me nya so ya ba ya wo fe zanam no so yi wi ane de wi nkwan mu nam ya de averia ena me bo no o ti se me dware no o start bu nsa no me dware no ent me dware no se mama o dware me beda o me sa wi abo se mo mpanifo no mu dware ya mu twie o odi saponi twie ho kama o santre me dware o me percent no kan ho da chi utwomu anu obi ade do me se me pe life enti nyene ma asem bia na metimi aka me kire no so ko score pant obesha no different ma chese ne mama no ye betu ko bebi a ade obesha no so pant so ye different ubu nsa pant so ye different u fear pant so different ye makwan a ye be ko market no pant so ye different do sana me ma de da ma kafra na me wogidie se baabi a Zara wo hye bi ode Zara den Zara abu ababawa baby a ohye bia no de mama mi hu se me hye ha uma mi hu se me hye ha na de obeja okwan kose se bio nkotidwa na apesa okwa obeja okwan na okọ emema da na apesa okwa obeja okwan na okọ enwane mfirifie ma ofirifie na woni ni nya kasa bia me ne kasa na ma fe no emienu madam fo ade wo ye na enyo wo ya ba yo ha enye sa da cho ba ware o ba ware o mi sa ka kra me wu aja no so mo wunye wu ye me ne kasa bata sa so ya ma de ade hye me pa me bufu pa no so mo no so wo BP me sa me bufu so o sa wo BP ka ho me BP me o sugar me o den me o BP me o sugar bebre unu amo we omo fine omo ni ba obi anfi adentia akura nintia the time a Zara nyira ye ne de na unu amo ntamu ye en de me from do mo fa ba ko bi mo po wa bro so no to phone ni se me phone na aira no ono to phone teze ukita phone ben me ko tanki tu e bi yam
Ma said ye would dear wonim de ntia me ball enyo ne ma no enra me nya ne ntia se time ampon ba ha no ye bo nyimo ti abonten wo so de ntia ma den enyumu na kasem bebe enyumu na kasem bebre efa me abewo enkechi o midanya mi ase ma enkechi ma wate midanya kupo ase se meti ase sebe uba asase so na wanwo a we nipa enya woni de edi kan a uba asase so a wanwo debi enya wona abetwa to a uba asase so a wanwo wate ma chichiro re me hwe o say ya me twam na to a me hwe o am se mami wono nko atifia emwa no nka yenya wonua bi kura ma ne betena wo nchen kakra chichiro re a ebia Unkwa shedem a ubesua esunu de me se beni ya me yo usa wo BP wo yare wo no munro me kasa de ma pu me ene na me pidu ne sai ma ka do me ko hospital ya sunya me be da be na be ko hospital be ko china na sa e wo se china kokko di undo na yesen just me comedy no hospital wo gi asen na ya na utua sen kagu ade ni mo mame 100 cities into my 100 cities na odwen ho say wo china ko hospital be dwen sika wo de kwa kwaji 100 cities adro ne ho ma yes me oba wate meto unro na ma ya de be ma me na so po ye me meto unro na ma ye nkasa bebre enkasa bebre wate eno no meto ma don't worry mama me say obi nwoda enso enkra wa hwe wo mu nti omo batabata ne ho bacho Mido bibia se so jibre ma yekohwe video no ebaye na sisia no ye mame asema oka wa ha ne se opese ye hwehwe ne ba no emfa emma no na me no madwen kire ne se akola no to me ne de mihu ne se akola na nsansa e na wedwane efifie to me because ye mame abeka wa ha sei no o sei na okudware na akola no wo ho nti ofi ho na opie baaye no na akola ni ho one de nti ameme ka se me hu ne se akola na nsansa na edwane fifie ne ye one ofa ye mami phone 2000 cedis ewo honso e na akwa no efa ye edidwane nti to me ne de mi hu ne sa akwa no we dwane ebi mu ka se akwa no wo La Paz ebi mu ka se akwa no wo hemfa nti yesre ye mbo ye mami na ontimi enhu akola ne kira akwa awe hosem ne se akwa no enye ne ba ne sister ba nti yesre ye mboa na yehu akola no ekira kwan eno na asema odi abedan ye enne de wi a osu e wo studio ha kwa no eye mawe ho tebusia yesre akola no yemboa na yehu no ye hwehwe no obi bia oni be bia akola no wo bia no obetime de the comment de aba comment section akola no na eda screen no so nti yesre yemboa na yehu akola no ekira kwan esanse de wi aye mami isu idi o se ye ne bampo a akonim se okokokoko ye de enkwa na obede obeba nanso obi ba nti yesre enne adesadie na ye de sem se yemboa ye mami na ontimi enhu ne bana ni chira kwan aha ena mede mu ebesi na meka o se aha eguso aye emergency Ghana TV eso subscribe na like na fa comment so eba comment section ase na share so emfama afoforo no edi ameje so ane kechi mami esi Anything, yebesansu edinshemu ewa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.